wafika ngakithi vela kuye uBhombela. uBhombela wabamba umama ongizalayo 1932 wamkhaka wambhanqa nogubhu uMakhweyana esuka naye kwaHlabisa hamba ngenyawo emdetsheni wambhanqa nogubhu ethi mase ekhathele umbhanqa nogubhu emthathe amthathe amgqogqoshe ehlombe umama ozala mina wafika evuma wathi nxa sefike evuma mawayelahlekile selahlekile ngabona ukuphi umama wayisuka ahamba abatshela ukuthi nangu lapha engakhona bakwethu ngiyazi uNkulunkulu woNkulunkulu awusiyo uNkulunkulu nje kodwa uNkulunkulu woNkulunkulu akekho uNkulunkulu ongaphezulu kwakho sisesabulawa ibhanoyi ngomhla ka25 kuba lwali ungekho unyazi phakathi uBhombela wayengekho kulela bhanoyi sasigibele segoli ngabe safa futhi agcwele kakhulu avesa lisuse umfana walimnisa nje laqonda phezulu saqethuka laqonda phezulu amafasala njengaseThekwini Bakala sawuphezulu bhakabhakeni ngaphenduka ngambuka ngabathi kodwa Shembe yabona Jeff manje ngene esibhweni siphila phela uyabona manje ukuthi singene esibhweni siphila lapha ngambheka ukhuluma ngomoya ke akakhulumi ngisi wa manje mangibheka wasasa ukuthi ngithini ngoba ngase ngisha mina la ngangiyeze ephikweni futhi ngingalazi nephiko ukuthi alibhalwa imahlala phansi kuyevuleka amanye amaphiko ngekade evuleka lana ngathi weShembe kodwa ngcono ngoba uyabona mangakhuluma amanozalethe ngikhuluma kushonela cha awuhlenge uthe ngibeke kuyintambo uhlenga la eduze kwami ukhala ngokuthi useyoze Google ukuthi wasiyoni na nami ngiyabuza ukuthi ngaze ushadise umuntu lokwathi wasiyoni Nkosi yamakhosi ngiyacela Shembe nazi intambo mashasha khuluma ngoBabamkhulu